Maar nu videofilm. Ja, video. Ja. Oké. Gelijk aan. Ja, bodybuilding motherfucker. Mooi afrond en benchpress. Ja! Like clipvrij. Voor de site. Ja, ja. Zullen wij een site voor gaan doen? Op de toeristen. Ja. Op met mij, op. Ik ben talent, ik ben verteld. Als je een prevadatie staat, die was nu dat mee. Аз мога и да ги взимам, бе. Всеки път ще докарам по една кола и по 4 воланта. Дават по 4 по 1000 евро, правиш им офрода. Да, това е голяма идея. Не, между другото, мога да почна като шофьор на една такова офрода. Аз за офрода